to no eye krom ayehyiana Adom Kasee busa omanfo bi se adwade te se na krom ajo anasese Yentumi crowd brother na ye turn 10 cedi and 20 cedi chese krom ayedian kasa bibia nkoso maye kra ye ton ade kra na omonto nyoma isisi wo yakofa nyoma na nyoma ni si obia kra mba obia ntade ne maye omani ma edendende omo gbanya faso na na ado ho no omo na musi krom ye de ba to mo bua pa krom nyenyenyenye omo na ado ba ye na omanya ticket etiti e da toilet sujila no omo na musi omani ma ede no omani mu nya kra omani ma ede agasa e pa cho krom ye pa chese mra na jeje wo ho na me yaketesia na satam no dokunu krampo wukoto no wa nkoto dokunu bunu no nkonoa na ye noa wonni ahode no nya de wo banya bi nti sesia na omugina ho se ekwam wo krom mira mi hu okwam no satam no pa na mu se ekwam wo krom wo pie ukoto broda ye ba buru wala ndo so sa ansa na wanye brori ba kwato emira line no kura wudi so no a wo banya brori mienu no ba ko pe ana ebetimi de ama emira so da ho mache kwaye line so to bro no na so satam no mu nkayo ewiase fo mu nkae se satam no ekom wo ho a ye pedo kunu kura gite okoto do kunu bunu ansa na wanoa wo pe bura sanye yelo koma no kura ba bra ansa na wanye yelo koma na ato nti emre die ba de samde mi hu se kom bi wo bebi so obi se kom wo Ghana mi da mi giti se mi hu kom no ekom pa mi ko ye la ya to do kunu bunu no mi yire fi sa kom ne nda so obi ehun ni satam na mi da mi hu satam no na me yaketesia na satam no ye todo kunu bunu na wa akonoa me de wiase ye de party si ama me gloria de me gidi se kromu ye pa kromu ye na Ghana no se si ade na wuton wa ye nto bibia de betu ti su bia ye to she yanumu na omo didi wia omo ya sa akukọ no omo didi wia no omo de omo anu atwitwi fom se kromu nye so bisi kromu nya oboa kromu ye papa kromu ye bibia ekosu wosumpia wata ye to bibia wo beton bia no ye wo beton ama obenye bia hwe nkola na na do su di free education abreye enti sesi ade na echese kromu nye ya no mokotu omuduane a aduane se bim enam gusu nkwa gu ho enso abedi awie no akase kromu nye enti so omo si kromu nye dia ene ye se omo pa adwuma no omo nye enka omo adwuma no ho na enye ye mom na kromu de eye pa na me Adom ekromu ye sisi ankopa da roma da bia oto supan so gu ye so ekromu nyanka nyense nyame Adom wa hode ne nkwanko a eno ane se obesole no akopepaa bia di ukopepaa bi di nko a na pia watafon kwala e de omu yesusu ba 5 ekromu ye enti sa so ba ye adwuma nko a yere ho ye sister bi to kosia wa ha ni susu ka da gu abebe 10 da bia akoma kosia wura bia ote ha da bia akoma ke bla ekromu nya akoba maki susu ba 10 nyame Adom ekromu ye me so pa opa me so pia water adwuma bia no am so pia water rubber kra mesisa bottles mesisa ekromu ye mesisa so nyame Adom ye to ene bola kra ye se ye mla meto bola ada no meti se omu ye hu bibi o ba bi se bola kra ye to enti ekromu ye bola kra wo sisa ye beto ni ahwe ya ama wato wenya sika wo ye ba tan ya yiro ho so ba ya adwuma wo ya ba mu a yiro ho so ba ya adwuma enkwetena ba bi nkwa nunu mu wi enkwetena tira ba bi nunu mu sigaleti ni nsa na enkwa di o mampanyi bi ana se de wo ba de wo ho bi atem enfa obi nkwa ye twe apia na enkwa nkwa enti ekromu de ya wo ye adwuma nko a nyame Adom so baba bla panko a nyame be hyira wa ma wo bla wo bebo bia ebe ye